le la bohlano le la e leng gore be re le letile mo e leng gore re kopana mmogo go taba ya ka le Mankoko Baby ye ke kgaolo ye nngwe e leng gore ga ya tshwanela go feta ke timela go dikgokaganyo ka moka tša leago YouTube gotlhe mo e leng gore wena wa tseba gore go Thobela FM yaka o ka kgona gore fitlhelela gore o kgone go ipsina se lebale SABC Plus le gona o ka ipsina ka karolo ye nngwe gape ya taba ya ka le Mankoko Baby re a tseba gore go goleng ngwana mongwe le mongwe ga a belego o tla a tshwere dimpho tše e leng gore ke tša gagwe ya ba le gore ge re dutse re gola ba bangwe re tsewa ke melodi ya makaba ra dira dilo tše e leng gore ga se tšona dipoelo tša gona ya ba tše e leng gore di boima di ba bohloko re kopana le Nkopodi ko mongwe wa baswa ba e leng gore o re le wa tseba keng ke ithutile ga boima gore bophelo ke eng e re re mamogele gore a kgone gore hlalosetša tsona ka moka Nkopodi dumela Le kae ke gona o kae ke gona nna ke thabela go ba le wena nna ba le nna ke thabile wa tseba gore go tsewa ke melodi ya makaba gore ke a go tseba o go tseba gabotse le maitemogelo gona o nao ke na le di-degree ka go ka go tsewa ke melodi ya ke na makaba le di-degree nna pa re botse gore ga botseng Nkopodi ke mang mošiane re šoketse Nkopodi recently magabane ke lekgarebe la go tswa ga Sekhukhune Mohlaletse bana batho ba go tswa ga Sekhukhune okay wa gola o le ngwana bokae ka gae gona go godisitswe bjang ke na le bosesi by 4 re be re na la butu hlokofetse ke na wa mafelelo gare ga bona go letse ka gare ga lapa la bodumedi batswadi ba ka ke bagolo ka kerekeng my dad ke yena o hlokofetse ka 2020 ya mama ena o sa le gona mama o sa le gona gantši ba re bana ba go golela ka mo e leng gore batswadi ke badumedi ngwana gona o ne o tswa tseleng go se lekane le selo a ke tsebe gore ba o re o ntšha batswadi ba gago kgabana o mongwe wa bana ba bjalo re botse gore o dirileng wena nna ke go tšega botse ke le ngwana o mongwe wa go gomola ke nna motho wa go gomola sa le go tloga bonnyaneng baka and then a ke thoma ke fihla mo di-15 ya ke mo ga go thoma bophelo ka go thomo ka off-ramp ya go kopana le ditšhomi ba re ba dira dilo tša bomajwala le wena gore wa tsena a go sa nyako ka ngwaga le 15 a ke sa nyako go dira tša ka gae ebile ke thomo bonang ka re ba nkatelela batho ba wa bana ba bang bona ba kgone go ya di-partying ba kgone go ya dilwaneng tše di so but nna ka thomo gore a le nna ke nyako bophelo as much as bagotsi ba influence itse mara le nna ke nyakile gore ke se kgethileng a se gore ba go gapeleditše ka ga magareng ga mma le papa ke mangwe e leng gore ba re ga go gala wa mokwa go ba o e leng gore bona le go motshoganyana ka re ka mengwaga yeo go dira dilo tšeo no ba le swele nngwe ya gore o mongwe le mongwe a dirisa se dirang kore ba be ba fapana ka mokgwa ba galang ka gona mama o tla go manya papa o tlogela mama go manya fela motlatša but o tlo tla bolela le wena re mara gantse 1 2 3 so e be ke tšhaba mama because yena wa o mana mara papa le yena ke a tseba ra ile o dula fase le wena mantšu a la ile o dula bopelong gore mara ka baka la gore o fetša go bolela gore o goditše ke batswadi ba e leng gore ke badumedi o bo o tlhokang ka gae sa go dira gore o tswe o ye kua ntle mo e leng gore feletša o tsana mabjaleng nka se re be ke hloka selo ke nagana gore be no ba nthwela gore ke gona gore ke filang ka re ba nkatelela ene ke bonang ka re bagotsi ba ka ntle batswadi ba bona ba ba gatelele ne ke duma gore le nna nka tswa go feta 6 o'clock ka re na a e be le 6 go santse o be gae ka 6 okay o dumile go tshwana le bana ba bangwe ba e leng gore bo bona o ka re batswadi ba bona ba ba gatelele mola bo sa tsebe gore go diragalang ka malapeng a ga bo bona wa nyatša batswadi ba gago ba re kere wa gala ba se galege go fitlhela ga o tlo tlhaga letšatši le boima letšatši le botlhoko le e leng gore o tsebile gore o phailwe thetho ka gang re botse ka letšatši leo ke house party ra partying ke batho ke ba tsebang and then ra fihla kwa le ra nwa majwala ya ba gore ke ratagwa ka moka sale ke kgopela gore ke kgopela go robalanyana ganye cause be ke ka re ke a dukulwa ganyana ke hlola ke tagwa mara not sola ka fihla ka robalanyana ka moragonyana ke tsoga ka sepetlele go na le di-nurse around le di-doctor ga ke lebelela nako e re 10 ya bošego jwale go tloga ga 4 go fihla ka 10 nka se go botse gore go diragetšeng ka magare a nako e
then ke ge di-doctor ba mpotsiša ba re o robetse go na motho o robetseng le ena ke ra ke gopole ke robala le motho ya ba gore ya gape go laetša gore o na le motho a robetseng le wena then from there go yiwa di-police station ba dira di-rape kit ya ba gore okay o laetša gore ba go rapile ya papa a bula case ba dira gore ba bulele o e leng gore party bele ka ga gabo ke yena ba go mo tshwara but jwale ya tla ba gore awa motho yena o ba ena le motho wa gage so a ka se be ka kwa le ga motho wa gage a fetša a ba le nako ya go tla go phaya so ya ba gore okay re dropa case because this is the wrong person from there o mama ba nkiša di-psychologist o ka re ke tswa session 1 ya ba gore ai ke bona nka ra imperekele kudu ka baka la gore go na le batho ba dumelang gore psychologist ga ya sepela ba ile sekolong re ba tlhomphela seo e fela ga a sepela leeto le ke le sepetšeng la go phaiwa thito ka gang ga a tsebe botlhoko bo ke bokoleng a ke tsere ke yona e dirileng gore o tlogele na ya ko re be ke no bona o ka re no bolela ene ya yona ya gore a ka se kwešiše gore na ke jwale ke sa bone bohloko jwa gore ke bolele go a tshwana re no bolela re ka tsamaya that's it so that's why ke re la ya ke bone nka ra semperekela ya napa ile ka mogolong gore molato ba o tswalela ka gona ra go tswalela gona botlhatse ene le nna ke gopole motho we ka moka ga rena re bile le di-suspicion gore ka ba ile motho because o ile a ba le di-case ka morago ga moo le motho e leng gore be re mo naganela yena o ba mo tshwereng la mathomo ba e seng o ba mo tshwereng go bile le motho e leng gore ka moka ra mo naganela gore ka ba o because o bile le di-other di-case tse dingwe tsa go tshwana le yaka ka morago so ya no ba gore bophelo ba tswela pele na pele boitsholo ba ba kae ka morago ga ge o tseba gore bookelong le go phapama ba go botsa gore o phaile thito ka gang batswadi ba tsena bele ba e leng gore ba tseba ngwana bona o ba mo ratang ba mo tshepa a robetse ka nako o yena o ile bjaleng le o phaiwa thito ka gang go tlo feletša o itshola go bo go e tlang mo gone kore go itshola ke tla re bo buile gona mara bo lastile lebakanyana le lenyane cause ile ba gore ka morago ga mo okay a se ka stopa go nwa ke ile no tswela pele ke enwa mara jwale ke thoma gore ke a uta ba se ke ba bona ka gae gore ka ba ka phasa le matric ka o phasa ga botse ka ya UJ ka dira BCom finance mengwaga mebedi then ba mpha academic exclusion cause jwale nna ebe ke a ke jwale ke ga mme ga mpone le ke kry-ile freedom ne ke nyaka and then ka ya market ka dira marketing TUT a ke re batswadi bona ba ka sule ba re ba give up gore ngwana bona napile ka sule ba selo ka dira marketing 2 years wa diragala yane ya go diragala UJ ka se ka dira jona banraka and then ya ba gore di-drugs di a thoma mo a re tshwarenyane ya di-drugs re boelenyana morago mengwageng e le 15 tšhelete ya gona jalo ba o itseke a ke na le 15 nako a o ya sekolo a ke re ba go fa tšhelete lunch ba go fa bokae ka mengwaga e le 15 ba go fa 10 ranta 50 because ke kgalenyana ke na le 36 so ke kgalenyana but ra iswa ra tšhelete rena ra tseba gore okay ra tseba gore ka weekend ro reka ke group re itere ra ntšha o lantšha and then ra reka bojwala okay wa feta maemo o fetsang go a tlhalosa wa tsena UJ ba re dira thibang a wa pala ba go apala ba fetša ba go raka wa re diko ba tšešitše a ke fihla TUT ka kopana le mosetsana ko TUT ya ba gore ka thomo data mosetsana okay and then ga botse o lekile dilo tše ka moka wa tsa gore tongo le nngwe ke lekile ya ba ka kopana le mosetsana ka tlogelana le yena ka ba le tšhomi ya gage le yena ke mthwa mosadi le ene ba molekane wa gago okay then ra tswela pele ka di-drugs until ko gore ke bona gore go ya gae ke problem jwale ape batho ba bang gatelela ka ra ina ke sa nyaka taba tša lena e nonlonkiša sekolong nyakele pleke go dula ba mfa pocket money ke rena ke nyaka bophelo ba ka bo ba so e le gore ba lekile go ka nkiša rehab mara bano ba ga botsenyana 2 weeks
then tšatši le lengwe ba re ba ile toropong ka tsamaya ke ya What? ga mosetsana o lebeng ke ratana le ena o tlogile o le ka gae ba o tlogile o le rehab? ke le ka gae awa re tswa rehab ka fetša 21 days ka boa ka gae ka dula le bona dibekenyana ke ntse ke ya go nwa bona ba sa tsebe mara but kore ke ya go reka ke tlo nwa ka gae ya ba re tšatši le lengwe ke a bona ke go kwa majwala ka re ai ba bampetha ka nako nna ke a tsamaya man yeah nna pele go e tswa ka gae o sepela o tseba mo yang? ke sepela ke tshwere tšhelete ke be ke tsere ka etšhele a ke sa gopola le gore ka re ke phokile bo mama gana ka mokamoreng ya bona ka tswa ka namela taxi ka Nelspruit also ba dula Nelspruit okay ya ba gona ke tsamaile batswadi ba founa ke sa araba di-phone call ba tsaya kore ba nnyaka ka dula a ke sa gopola gore ke dutse dibeke tse kae ba be ba tseba gore ke Nelspruit kae and then ba tla Nelspruit batho ba thuša go nnyaka ba tla letšatši le lengwe re na le chillers nyana ba fihla gore ke no bona banna ba bangwe ba babedi ba fihla ba nkuka ba nlatlhela ka gare ga koloi ke re bathong wa nka re ke a kidnapiwa mara because ke tsubile di-drugs a ke re o bonagana ora and then ka morago ke tlo bula mahlo ka go ja mama ka le gona ka mo koloing bankiša gae then le ge ntse go diragetše so ka no wela back to bophelo yola baka o nagana gore bo o dira ke eng gore o se ka boa le ka morago ga rehab batswadi ba emaimi o no fela ntse o boela? a ke tsebe kore mara ke lebelela I think ke be ke nagana gore maybe ke tlo no tswela pele ke gatelelwa kore nna se segolo sa kore be ke sa nyako gore o gatelelwe ke gatelelwe ke nkare ke phela ka mokgwa ba nyako gore ke phele ka gona bokotsi ba go phela bophelo bo bongwe bo phela bona o bo o itse ba kotsi ya gona ke be ke sa bo bone o no bona le bophelo ba nnete a e be ke sa bo bone ka gore ke ile ka tloga ka dula Joburg tla Joburg ke kore o tsena ka gare ga dikoloi tsa di-drug dealer lo deliver le bona ke sa bone go le kore be nka re letswalo la ka le o bile o fitlha gona mo e leng gore le wena wa disepetša diokobatši a e be ke sa disepetše e bo o no ba le bona ke no ba le bona ge ba ya go deliver ke na le go ipotšiša gore le tsebana jwang o tseba jwang gore ba ke bona ba e leng gore ke nyaka go phedišana le bona ka baka la gore ba rekiša goba ba šoma ka diokobatši tše ke nyakang go dija ya wa bona eo le nna kore re ka ya maybe ra ya ke sepela le ditšhomi jaaka ra ya tlelapong a re fitlha gana kwa tlelapong rona ke ra batho ba e leng gore ba tsubadi a ke tse re tsebana jwang kore nka re signalelana ka something mara re no fetša re kopanana pele o le ena tlo nna ke tseba mamang wa rekiša then o developa di-friendship le bona batho bao okay o bo o tsubang gabotse mo diokobatšing? ke be ke tsuba cat le cocaine ke thomile ka cocaine then ka e tlogela ka tsuba cat nako ka moka o thoma o tsuba diokobatši ka baka la gore diokobatši tše di a bitšane di fetša tšhelete o wena o botša ka tšhelete batswadi ba dutse ba go fa tšhelete ba dutse ba tseba gore o sepetše o sa balaela batswadi ba bampha nako ke tsamaile motho ke nang le ena ke ena na ena le tšhelete o bongwe o ratane le ena ka nako eo ke ena na e ba le tšhelete okay wa tseba ke a ipotšiša gore ka baka la gore gona bele ke a tseba gore leeto la gago le sepetše la diokobatši ke neng mo rileng go o dula fase wa re bjale gona a ke a tlogela ka 2013 December o diregileng motho ke beng ke dula le ena o ile a thoma jalo o bona ba bangwe ene o be le motho mo abusive e be le monna ba e be le mosadi still ke bile le ena lebakanyana then ya ba gore wa mpetha le basadi le atlaišana yo ke o tla makala okay ya ba gore ke motho wa go mpetha ke motho wa go rogana then tšatši lengwe a tsamaile a ile go batho ba gage ka no šale ke phutha dikobo jaaka ke tsamaye ke nagana gore ke o kare ke tsere 3 days ke sa je ke no dula couching ke lebeletše TV ke re mara shoki gabotse o tlogile ka gae ba go hlokometše gabotse o ra gore o ka gae ba ka go raka mara o tlhole o bolela because e be ke bolela le bona ka phone e be ke bolela le batswadi ba ka le bosisi ya ka le boragadi ya ka ba bolela le nna founung ragadi ya ka rapela le nna ka no re ke no ya gae okay
re ke no ya gae ke bone gore ba tla reng a ba nrakile ke tla no itsamaela ka ipuela Gauteng yeah a senke ba nraka okay o re le go fihla ka gae ba go amogela ba ba nka ra mogela ngwana rena o labeng a ile boretapelo šo buile ngwana lehlaso tšo boa wa tseba o buile ka nnete a re nepe re lebelele Shoki mošiane o re ke bolelang le ena gona jwale o na le molekane ebile o na le bana yeah o re le go fitlha gae wa gata magato a mafa gore bjale gona re ke kgwetse molekane o e leng gore mohlomongwe re ka aga lapa ka re a ke fihla gae bo mama ba na le sekolo kwa gae ga Sekhukhune ba re e tla o no re thušanyana o tla no dira tšela le tšela ke re tše dingwe batswadi le bona ba no nyaka gore e re mo keep busy a se ka tla re o nyaka o tsamaya wa e bona ka thomo ba busy le bona then papa go bana ba ka ke mokgotsi ya ka e leng gore be re le ba kgotse high school okay bona le that incident ya rape ba le gona o dutse o dula le ene so a re ra thomo bolela re okay mokgotsi o buile gae I'm glad ra bolela ya ba gore gana mo from friendship ya rena ya developer into ra ba ka gare ga relationship okay o fihlela re ba le bana ba itu re ile taba tša rena di se ke di a tsamaya gabotse because ke ile go tlogela di-drugs ka tshwenya ke jwala kore bjala mo bone o gana mo go wena o bonkaneletse bala kore ka tlogela di-drugs problem ya ka ya ba jwala-jwale gore be ke bonwa le gana mo mmerekong o ba nzametseng ona ka gae o tla ya tšatši lengwe o tshwere ke pabalase ke reka jwale be ke sa tlo ke sa di-party ke reka bojwala ke tswalela ka kamoreng ke ana a o lebale go ya mošomong letšatši la go latela ao ke make sure gore mošomong gona I have to santse ke noya wena le molekane wa gago le kgaogantšhitše ke bona bjala a ke le kore le ena o ba ena le diphošo tša gage but le nna ya bojwala a ya thuša nne a ya thuša ke nagana gore ke yona e dirileng dilo gore di be re palele ke go solva ditaba tša rena ke nagana gore ka gare ga maemo ka moka wa sepetšeng o ile wa ipona o nyaka go ba psychologist wa go mela tseleng a ke tse gore bo o nyaka go kgona go tlo tlhatlha batho ka maitemogelo a gago goba gona keng sa go dira gore o go metseleng kore ke ile ka bona gore okay ke kgweditše degree ba thabile ka gae ngwana o tšwa sekolong mara ka mokgo nna ke nyakang go thuša batho ka gona ke bona nkare go tlo dula le motho mongwe ka ra ntlhalosetše le nna ke mmotse gore na dibuka di reng e ka se tle mo thuša yena because a ke re ga o le psychologist o ka se tle gore nna ke tswa ke bile le problem e so wena o santse o thaetse yena o tlo wa rabe go ka gore na dibuka di re o rabe jwang ka bona gore go petere nna ke ya go batho goba bana bao ba sekolo ke bolelele bona ke ba botse gore nna ke ile ka tšea tsela eso ka tlhagela ke 1 2 3 mara senke ke ba selo okay o sa no bjala gona bjala o botlogetše ke botlogetše a o nwe a o fole a ke nwe a ke fole kudu ka baka la gore se o fetšang go se bolela o ralela le dikolo tša go fapafapana le ruta bana ka kotsi ya diokobatši le kgetha bjang gore re ya dikolong tša kae a re tša kae gona le šoma lena le province efe Limpopo ka Sekhukhune mara ke ya mo e leng gore go ka ba request gore ba re gopela o tle gona e no re ke thomile community ya gešo dikolo tša around and then re ya ba requesta mara le ge ba sa re bitše raya re founela principala re nyako tlo re bolela le bana this year thomile ka 2022 ke bolela le wena gona bjale wa perepala monwana gore gona le batho ba bangwe ba rata go bolela gore wa bona motho ga ka gola a dira dilo tša phaku a dira bogwaragwara a dirang ka sele o tla nyalo wena o ka yang kerekeng wa iphutha wa ba ngwana go o tla no le šupa la go feta o a ikwešiša polelo yo ke a ikwešiša o dumelana le yone wena gone bjela gape o na le motho nke gore botse ka taba ya gago le molekane wa gago gore le kopane bjang ka morago a tše ka moka o fetileng ka gare ga tsone ka morago go tlogelana le papa go bana ba ka bophelo bo ile ba tswela pele ke tlogela ena kgalenyana ka 2020 ka no dula go fihlela 2023 go no ba le batho in between mara e se batho ba e leng gore nka ke bona nka re nka ba le bokamoso le bona molekane wa ka gane jwale ke kopanena ka 2023
kore ke mo even ke ipoditse gore ke nyako no focus mo ga di motivational talks a ke sa nyaka batho ba banna ba tla go senyetsa nako but ka kopana le ena matching o e leng gore ke be ke organize jwa substance awareness ya ba motho e leng gore ke bona le motho go boledišega ka mo tlhalosetsa ka nna le ena ntlhalosetsa ka bophelo ba gagwe ya go tloga mo re ka bona gore okay ka re nka ga bokamoso le motho ka baka la gore le na le maitemogelo a go tshwana go tswa mo le jwang le ge le gore ka no ba sa tshwane go felela e fela le na le maitemogelo a gore seokobatši ke eng kotsi ya sona ke eng okay lenyalane wena le ena gona bjale last year ka April o la go bona re ai wa ka mosadišo wa dikgomo ge o ya o dira o bolela le bana ba sekolo le sepela mmogo go ba gona le tša ba tshwaraganang le tsona le wena a gona a se mmerekong o kgone go tsamaya le nna okay bophelo bja gago bo fetogile ka tsela e feng morago ga diokobatši bo fetogile ke na le gore ge ke bolelele bana ba kere ke phetse maphelo a mabedi ke a tseba gore bophelo jwa ka site la gore a o theeletse bo jwang ene ke tseba bophelo jwa gore o ka dula fase wena wa nagana gore ke nyaka dilo tse di botse a ke nyaka gore bophelo bo ke bo phetseng bo be bophelo yo e leng gore ke future yaka nka kgone go change mabaka aka so gane jwale ke phela ke tla reng ka sekgoba ba re ke content ga botse o inyakile o ikhweditše mo gona ene ke yana bokeresete jola ebeng ke re jwang bora le bo batswadi baka ke thwetsa ke le ka gare ga jona ke kgweditše khutšo kamano ya gago le modimo e ka tsela e feng ka baka la gore šimo o hweditše khutšo it's kore kampane ka lahlegela ke tsohle mara o ka se ntšeele kreste ge o bo o nyaka go tlhalosa bophelo bja gago ka dikoša akere bophelo bja gago bja diokobatši le bophelo bja gago bja gone jalo o na le kamano e tiileng le modimo bola o ka bohlatha ka koša efe bo ka bohlatha ka koša efe ge e le gore o na le koša e leng gore o ka e amantšha le bophelo ba gago jola jwa kgale nka re mara na le koša ngwe ya riana ya galenyana ba re live your life okay ke be ke no ba botsa gore ke tlo bophela phelo jo ke jwaka a no bophetše le boge mogao wa modimo ka gore o sa le gona okay o mošiane wa gona bjale o hlatha bophelo ba gago ka koša efe nka re go na le ke sefela wa ke chorus e re when I remember what the Lord has done I will never o ka se boele morago bana ba ba godišang ba babedi o nang le bona ba na le mengwaga mekae o mongwe o na le 9 o mongwe o na le 7 ke thuto ye feng e leng gore o ipoditše gore ka pelo ka moka o nyaka go ba fa yona gore ba se ka ba ba sepela tsela e mmago bona e sepetseng gore le se ke la itebala o se ka tsogile wa itebala o te tsebe wena mo o tswang gona gore o tlo kgone go tseba mo o yang gona ke ba ruta kudu ka kreste ka gore ke nyako gore e sa le ba bannyane ba kgone go tseba gore nna wa rena mma o tseba bophelo ka mo le ka mo o a tseba gore go se theeletše ke eng therefore o a tseba gore na go ka theeletša bophelo ba go bo tlo ba jwang okay ba bona gantši o ne re o dutse o tšwetše pele ka bophelo go ba le bomankoko ba ba go gopotšang maphelo a le wa phetšeng ko morago a madila le diokobatši o laola bjang maikutlo a gago go o kopana le batho ba mohuta o ba re ke mošiane o mofe la ba bileng ba mo phaya thetho ka kgang ke mošiane o mofe la ba bileng ba mo ko ba uj ba rata gore ke ele wa nkopodi a bega tlo ba bula majoko yo nna pele o feta bjang ka gare ga dipolelo tša mohuta o e no rena ke motho mongwe wa go homola gantši ke tla no homola ka re batho a ba tsebe seo modimo a se planneng ka bophelo jwa motho mongwe re ka bolela mara modimo ena ke ena e leng gore o na le the final say jwale ge ba bolela ke no tseba gore ba tlo bolela mara nna modimo a tseba gore goreng ke fetile dilo tšele ka go fetsa ka ra tsona okay go ya pele o dumang ka bophelo ba gago ke nyaka ke duma go ba le a rehabilitation center ke registerile NPO ke yona ke tsamaya dikolo a ke re di-principal ba nyako tseba gore wena o nyako no bolele bana ba rena o mang ba e bitša New Life RYC
Okay. a re wa ise emetse Restoration Youth Center. Mm. Ke nyaka a center e leng gore bana or baswa ba ka kgona ya just go ya go ba le di-sports ya go ba le go dila le gore ngwana o atla ke tshwenya ke 1 2 3 just a home for baswa. Moletso wa gago go batswadi le bana ba ileng gore ba phetse bophelo bo bo phetšeng o ka o lebisha go baswa ba phetseng bophelo ba gago ba lebisha molaetso mongwe gape go batswadi ba ileng gore wena o ba phedisitse boima le ka ngwana ileng gore ba sa ka baka la gore batswadi ba bang gone bela ba tsebele gore ba nyakele kae bana ba bona bana ba tšhabishwa bana ba rekishwa ba bang sa le ba iya a ba tsebe gore ba kae ka baka la gore ba bana le lenganga le suile la openg o na le yona go bo gola go baswa nkare ba ba fitileng ka mo ke fitileng go ba bang ebile ba sa le gona gore bophelo ke ba gago ko wena o kgethang gore o nyaka gore bophelo ba gago bo be jwang ene dikgetho goba tsona di-choices tšeo di dirang le gono di tlo affecta bokamoso jwa gago. Go batswadi le seke la give up go bana ba lena na batswadi ba ka ba nrapeletse go ba fitlhela modimo a raba le seke la ba la tlogela go botsa bana go ba ruta ka gore seo ba rutang sona ngwana ka se ula se lebala o tlo sego ke se gopotse ke ntse ke hlakahlakane ka rena mara ba nrutile okay go motho la go phaileng thetho ka gang o e leng gore le kgona o motsebe ke eng se o ka mmotsang sona ka gore yena wa tseba gore ke yena a dirileng dilo tso ka mo ka maleng ge e le gore o sa phela yo ke gore nna ke fenyetša ke modimo ene ke yena revenge a se yaka modimo ke yena a tla decidang. Okay. Wow. Thego ye o e hwetšang go molekane wa gago gona bele ge re feleletša o ka reng go wena ka baka la gore bone ke a tseba gore go tshwara ka letsogo le dira dilo mmogo a le nyake go ipona le boetse morago mo letšwang nka re ke a leboga love for this love and support ene go nkuketša ka mehla ka re go na le matšatši a mangwe o tla tsoga o fila gore dilo tšela di no boa mara wa nkgopotša gore wena o fetile ene re sa tlile o sepedišana mmogo mošianeng ko podi magagane wa tsebe ke bona o ka re re boletše metsotso e metlhano nna le wena e fela dilo tše dintšhi tšeo di boletšeng ka nedi di tlo kaonafatša maphelo a bana ba bangwe ba e leng gore ba sa le ka gare ga tsela e leng gore bana o e sepetse o kgonne go tswa ke dumela gore ka mokgwa o kgonneng ka gona le bona tšatši le leng ba tlo kgona go tswa batswadi re se ka ba latlhela matsogo e fela se ke dumelang go sone ke gore wena o ipoditše gore bjale gona go lokile go lekane e re ke boele gae ngwana ga a sa ipotše o ka mo iša mafelong a ka moka a gore ba mo sokolole ba mo direng ga a sa nyake go sokologa a ka se sokologa ke lebogile nako ya gago ke ka mogweleng gore ipsenne ka gona le mošianeng ko podi magagane go taba ya ka le Mankoko Baby ke timela dikgokaganyong tša ile go gore o bone dikgaolo ka moka tše e leng gore di ka ba di go fetile SABC Plus e gona go go tlišetša tsona ka moka le yona se fetwe go fitlhela re kopana nakong e tlang nna ke Mogwasha tata Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo.